membagikan minuman nih kepada Gopal, Mail, Alvin, Jarjit, dan juga Naruto. Wah, ternyata setelah minum boba, Gopal berubah menjadi Rangers hijau nih teman-teman. Kalau Mail berubah menjadi Rangers biru nih teman-teman. Alvin berubah menjadi Rangers merah nih. Wah, keren sekali ya teman-teman. Wih, kalau Jarjit berubah menjadi Rangers ungu nih teman-teman. Dan kalau Naruto berubah menjadi Rangers kuning nih teman-teman. Yeay, misi hari ini sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman sudah membantu kakak. Dadah semuanya.